Eyo Proski, uyu ni P1 Promoter, iyi ni Truth TV Rwanda. Ndongeye ndagarutse kuba update kubera yuko noneho wa mukino uwo bita General Muhozi Kainerugaba yisabiye uwo bita Bobi Wine Cyagulanyi. Uyu mukino ugiye kuba kubera yuko nyuma yuko uyu mugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhozi Kainerugaba yisabiye Bobi Wine, aramubwira ati wowe rero kwica biroroshye, ndashaka ko rwose tuzahura nkabyirangiriza, atariko nzi ko ukunda umukino w'iteramakofe, uzaze duhure muri ringi mukubite ingumi nyinshi cyane, ubundi mbanze nkwereke yuko ibyo mba mvuga biba atari ukuganira. Noneho uyu mugabo rero Bobi Wine nawe azamusubiza, aramubwira ati rero Kainerugaba, muhungu wa muzehe kuntumira mu mukino ngenda byemeye, ariko